nongeye kubasuhuza abakunzi ba Heartless Media. Uyu mwanya nari ndimo ndaca kuri YouTube, nuko nsanga YouTube channel ya Yago TV Show ubu ngubu ntabwo ikiriho, kuko Yago yabivuze ko yabuze ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2024. Ibi ngibi byaje nyuma yuko na Papa Cyangwe channel ye yabuze ubu ngubu yo ikaba itari no kugaruka. Ariko igitangaje kuri Yago TV Show, ubu ngubu iyo searchinze YouTube channel ya Yago TV Show usanga yagarutse, ariko ntiyagarutse yitwa Yago TV Show, ahubwo yagarutse yitwa Mr Giveaway 250. Yago nta kintu aravuga ku igaruka ryayo, gusa igenda ryayo ryo yavuze ko RIB iri kubikurikirana. Ahangaha nkahita nibaza ntese ko YouTube channel cyangwa se YouTube idakorera mu Rwanda, u Rwanda rutemerewe kubona rutari eligible kuba muri monetization, ni gute ikibazo cya YouTube bakijyana muri RIB? Ubwo ngubwo aho ntihaba harimo akantu. Yago nta kintu arabitangazaho. Noneho nje nkibaza ntese YouTube channel ya Yago niwe wayihinduriye izina, cyangwa abayimwibye bayigaruyeho n'ubundi? Ariko kuko ibiganiro byo biracyariho, uko yabisohoye byose, ariko izina ryo ryahindutse. Yago niyo uraza kudukuramo iki gihirahiro cyo kuvuga ngo ese YouTube channel ye bayibye cyangwa se yayigaruje. Yago araza kugira icyo abivugaho. Ko ikigaragara cyo gusa nka Papa Cyangwe we byanze kugaruka, we yanafunguje yindi YouTube channel n'undi ayita Papa Cyangwe. Bigaragara ko we abona ko bidashoboka ko yagaruka, ariko reka tubasabire ngo hagati aho turavuga Yago, kuko Papa Cyangwe bisa nkaho yarekuye Yago TV Show twayikundaga, n'abantu benshi ndabizi mwayikundaga. Gusa turebye amateka make ya Yago TV Show, Yago TV Show yafunguwe ku itariki 23 z'ukwa mbere 2016. Ikaba yari imaze kujyaho ibiganiro birenga 1155. Nibyo biganiro biriho ubu ngubu, ndetse nabyo bikiriho kuva yagenda, ndetse no kuva yagaruka nta kindi kiganiro kirajyaho. Ikaba yari imaze kugira views zirenga miliyoni 115. Urumva ko yari imaze kuzamuka cyane. Yari imaze kugira subscribe 608. Gusa mbere yuko nsoza, nshaka gusoreza ku ndirimbo ya Yago yitwa Habaye Ibitangaza. Umunsi YouTube channel ya Yago TV Show izagaruka ku murongo neza, tuzavuga tuti habaye ibitangaza. Ciao, ndabakunda. Heartless Media ihari. Heartless Media wayikora ndetse ugakanda kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Naho njye ndi Naimi.